akanwa kakavuga ngo nanje singe niki cyo babara ingingo zose zo babara. Ico gituma mu murimo uhawe ukora w'Imana uzumenya ko uru rugingo rwa mugenzi wawe. Amen. Ikindi yavuzeho ni indobo. Hari ikibazo c'indobo, ariko nino kirahari. Ino naho hari mu kuba nk'ibintu byo gutandukana indobo abantu bakama bashapura gucya hakiri kare. Oya none sinki wacu hazamo n'ikibazo c'indowa naco gitera kandi kavuyo nakajagari. Kibi bibazo dufite muri iki gihe muri mu gusezeranya umugeni nyuma y'imyaka 2 akongera agakora ubukwe handi. Ariko mw'ijuru nimba abantu bari mu kugira ngo ni Sunzu yigeze kutubwira ngo ari mu kubona ko abantu ngo bari mu gusa nkaho hari umuntu waje ababeshura ngo Kristo ntakigarutse. Mwene Kabihona yaravuze ngiwe ngo ari mu kugira amashaka k'itorero ryagiye. Atari ko ibi bintu bihabikoga ubu nyine muri mu kubona ko bizokogwa itorero rikiri kwisi. Atukuze Yesu. Ikibazo c'indowa cari carabaye ikibazo c'ingutu. Ariko Pahoro agenda abaheza umurongo abereka uko ibyo bibazo bigomba kugenda. Gice ca mbere ku murongo wa 18. Rwandiko Pahoro yandikiye ab'Ikorinto, gice ca mbere murongo wa 18. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto gice ca mbere ku murongo wa 18. Turasomye ijambo ry'Imana gice ca mbere umurongo wa 18 urugo rwandiko rwa mbere rw'ab'Ikorinto. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana, kuko byanditswe ngo zarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga zabuhindura ubusa. Amen. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Imana y'intumwa n'abahanuzi, Imana twabonye, Imana twiringiye, Imana y'amaboko, Imana y'urukundo, turagushima kuri uyu mwanya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tube igikoresho ntigishobora kwikoresha ahubwo kirakoreshwa. Data, bene data dusanga iyi nzira bicaye aha, apfundura amatwi imitima kugira ngo tubashe gusangira ibivuye iwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuzamura icubahiro c'Imana. Haleluya. Kambanze nivuge byancitse mu gitondo, byibuka nyuma bitagikunze ko tubikora, ariko byari ngombwa kugira ngo wenda n'abatatuzi batumenye. Nitwa Runezerwa Kazigaba, ikunze kunita Majoro, niryo zina ryanje bwite, ariko amazina nkoresha ku byangombwa Runezerwa Kazigaba. Korera umurimo w'Imana hariya Nairobi. Revera wacu bamwita Ngenganyi Efraimu, niwe udushunze, natwe tukaba abakozi muri iryo torero. Abazaza Nairobi muzabaza itorero bita El Shaddai Revival, rikorera muri Kayore, tuzabakira. Ko mudakubisa amashiti muzagere iwacu.
kaho mudafite kuzozinduka vuba kuga natwe ntitware tuziga ko tuzoza kandi biza bimera nka neza umuntu gushika akabona aho mwakira. Atukuzwe. Amen. Ndashimira abungeri teraniye matorero abiri hano kuri uyu musozi kwa Revera Sebihendo no kwa Revera hano korera hano, ariko nari najenje kuri gahunda z'ubukwe, ariko Imana ingirira neza impuno mwanya. Ndabishimira abungeri abo twabanye mu gitondo, nababwiye nti aha haragoye harahenze. Hari igihe muza muhaha umuntu aho kubaka agasambura agasiga asenya ibintu, kandi kugira ngo abungeri muzosubire mu bisubize mu kajyo kabyo bikagora. Ariko mu by'ukuri turabashimiye ko mwaduhaye umwanya kandi mutatuzi. Hari abungeri twabanye mu gitondo, hari n'abandi tubanye ubu nyine nimugoroba. Mwese turabashimiye, hamwe n'abasaza n'abakecuru, abayumbe bakorera umurimo hano. Imana yo mwijuru baheze umugisha. Sero ubwo twari tumwiteguye i Nairobi, sinzi uko byaparanganye, abantu barababara. Kuri ya media yatumye abantu bamenyana kandi batabana, ariko twarabonanye hano. Uzi ko ntazaga nkwibuka ko ako no gutangara. Turanavukana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Timuruzi kubwiriza no gusenga nibyo biza bibanza. Amen. Guheruka tuzaheruka no kuririmba, ariko twebwe turasanga nk'ababicuritse. Twafashe inzoga herutse aba ari byo tugira ibibanza, ibyo kabanjije tubigira nk'ibiherutse. Ni ukuvuga ngo ikintu tugomba kwitaho cyane kuruta ibindi byose ni ijambo no gusenga, kuko mu ijuru hazoba kuririmba gusa no guhimbaza Imana, nta jambo. Ibi tuza tuvuga ngo amasaha aragiye ngo nibagire vuba vuba ngo muvuga butumwa. Mu ijuru ntabyo, hazaba guhimbaza Imana gusa. Atukuzwe Yesu. Ndashima kandi kubwo kubana n'umukozi w'Imana Merci, nabivuze mu gatondo, yaradusuye Nairobi tugubwa neza. Abantu benshi bamuzi ku ndirimbo ivuga ngo Yefuta umukozi w'Imana. Twagiye kumutega abantu bose bakavuga ngo ni Merci wa wundi waririmbye Yefuta umukozi w'Imana. Ibi gikorwa Revera amaze gukora hano novuga kuko cyarangije ibintu zose. Amen. Revera Kado yaravuze, aravuga ngo agiye gupfa bakamubaza ngo vuga ijambo rimwe rya nyuma woraga umuryango wawe n'itorero, ngo yobabwira ngo icyo umuntu abiba nicaza asarura. Iyi mirimo tuzadukora tukabona ko turakora bisa nk'ibintu byoroheje, hari igihe uzicuza ibyo wagumanye ku mubiri wawe, ukazaza uvuga ngo iyo mbimenya mba narabitanze byose. Kandi nta muntu uzutangira Imana ngo bihekeraho. Imana izi guhemba mu by'ubu bugingo, ikongera kandi ikaguhemba no mu by'ubwami bw'Imana. Asifiwe. Tugiye kuvuga bukeya ku nyungu tubonera ku musaraba wa Yesu. Amen. Ngaho da bankuvuga ngo ku musaraba nakuye indirimbo. Shake Kagame nziza. Ku musaraba nakuye indirimbo, nagezeyo binduriga umwambaro, naronse umuzigo
rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo. Imitwaro nagabanye kuri ya migisha naronseyo rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo. Imiryango yarugurutse. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Haleluya. Kumanywa cyangwa se mu gatondo twaganiriye ijambo hejuru y'izina, impamvu zatumye Yesu Kristo ahabwa izina risumba ayandi. Ijambo dukura hariya mu Bafilipi ku gice cya 2. Ijambo Paulo yanditse aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugisha yaje. Uraho papa. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo ubuzima bw'abakristo ni ubuzima tugomba kubaho mu buzima bwo kwigana imibereho ya Yesu. Kuko iyo udasa na papa wawe cyangwa se nguse n'umubyeyi wawe haba hari ikibazo. Ubuketse mu bundi buryo abantu botangira gushakisha impamvu. Amen. Iyo umwana adasa n'ababyeyi cyangwa umwana ugasanga ko aratangira kumanifesta imico itari yo mu rugo, uwo mwana wotangira kwibaza iyo ari mu kuyikura. Ico gituma Paulo yanditse aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Kuko niwe muvyeyi wacu, niwe citegererezo, niwe tugomba gutumbira, niwe banze ryo kwizera. Atukuzwe Yesu. Iyo uhakora ibintu zawe ntukore nkuko Yesu Kristo yakoze. Paulo haraho yabivuze aravuga ngo mugere ikirenge mucanje kuko naje zakigera muca Kristo. Uko niko kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Nukwigana nukugira ingeso kiza Yesu Kristo. Tuvuge ngo amen. Umukristo agomba kugira ishusho ye itandukanye n'abatari abakristo. Ariko muzi ukuntu biza bikoze isoni iyo bavuga ngo uriya muntu ngo azasenga ngo ariko imbuto ziwe ngo zitandukanye n'ibyo azakora cyangwa se n'ibyo azavuga. Burya impano n'imbuto ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu yoshobora gutunga impano z'umwuka wera, ariko iyo udafite imbuto ni ukuvuga ngo ubukristo buba bufitemwo akabazo. Tuzamure ibiganza. Haleluya. Atukuze. Amen. Kuri sente data ntugira ikibazo. Tugiye gushambura ya kweli. Numvise ibintu. Icyatumye Samusoni ananirwa nuko yari afite impano ariko ntagira imbuto. Nimba hari ikintu Satani zitotora izishakisha imbuto, siko bije gute? Komeza azavuga ngo ese ukumvuze gute? Ariko abanyamahimba ntibazoja mu ijuru. Banamahimba batagabona Yesu, Banamahimba batagabona Yesu, Banamahimba batagabona Yesu, Banamahimba
batagabona Yesu banambaranga batagabona Yesu banambaranga batagabona Yesu. Amen. ariko imbuto ni nziza muruzi reve impano zigira akamaro ko gukurura abantu bakava hanze bakaza biruka kureba no gufashwa. Abantu benshi bakurikiye Yesu bazaga bakurikira impano ariko bashika bagatuzwa n'imbuto. Ku musaraba nakuye indirimbo nagaseyo binduriga umwambaro aronse umuzigo ariko ku musaraba ye urugwandiko rw'Abakorinto ba mbere umwanditsi warwo ni Pawulo, kandi urugwandiko Pawulo yagwanditse ariko asubiza ibibazo 13 byari muri iri torero. Tuvuge ngo amen. Iri torero ryari mu akajagari kagizwe n'ibintu 13 kandi bari abakristo bahaye baja mu ijuru ariko bakagiramo akavuyo. Amen. Amen. Pawulo bamubwiye amakuru ibibazo byabaye agenda bisubiza ko ari 13 agenda bivugamo. Tidufite umwanya wo kubitindaho no kubivugaho ku magambo arambuye, ariko reka tube nk'abavuga kabingahe. Ijambo rya mbere ry'akajagari kari muri iryo torero ni ijambo ry'amacakubiri. Amen. Harimwe amacakubiri yakataraboneka. Umuntu akamaza akamavuga ngo jewe nduwo kwa Pawulo, uwundi akamaza ngo yaye jewe Pawulo tazafasha nduwo kwa Kefa, uwundi akamaza akamavuga ngo jewe nduwo kwa Paulo, undi ati jewe nduwa Kristo. No habaho uwo mucanganyiko kuko i Korinto hari ahantu hagwiriye intita abantu b'abanyabwenge abafilozofe benshi bari aho babahanga bari bafite ubumenyi buhambaye, bamwe bagakenera iby'ubwenge abandi bagakenera iby'ubuhanga abandi bagakenera iby'iki, noneho batangira kwigabura mu ibice. Pawulo arabimenya biramubabaza cyane. Nimuza gusoma ku gice cya mbere no murongo wa 4 murasangamwo ayo makuru yose ukuntu abantu batangiye kwirema ibice, batangira kwigabura, batangira n'ubu turabifite ibyo bibazo mu matorero yacu, harimo ibibazo byo kwirema ibice. Kibazo cya kabiri bari bafite ikibazo cyo kwirata ubwenge bwabo, umuntu akamayirata akamavuga kuntu urabona ibi, kuko ririya jambo twasomye ngo ijambo ry'umusaraba ku banyabwenge cyangwa se ku bantu biyita ko bajijutse ngo ni ubufu, ariko ngo kuri twebwe abakizwa ngo ni imbaraga y'Imana. Harimo ico kibazo cyo kwirata ubwenge bwabo. Ijambo rya gatatu ryari ririmo harimo ikibazo cy'ubusambanyi. Ijambo ry'Imana riravuga hano ikavuga ngo ubwo busambanyi ngo habe no mu bapagani ntabwo bwigeze bubayo. Dushamburiye umwuka w'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Amen. Abasambanyi ntibazoja mu ijuru. Ngo hari hadutse ubusambanyi butigeze bubaho kandi n'iki gihe burahari. Ubusambanyi bureze sibyo byonyine, zangano n'ishari sibyo byonyine, wasi wendeka sinduwawe itikindi gihugu wasiwe uracafata ingendo
asifiwe Yesu. Mu itorero ntihagomba kugaragaramo ikizinga cy'ubusambanyi. Ico ni ikizira. Ico gihe muri iryo torero ico kizira cadutsemo kizana akavuyo n'akajagari. Ijambo rindi ryari ryadutsemo ni ijambo ry'imanza. Umuntu agafata umukristo mugenzi we akaja kumurega hanze. Pawulo arababwira ngo ese ntimuzi ko ari twe tuzocira bise urubanza? Muzamufata ikibazo ufitanye n'umukristo mugenzi wawe ukakijana hanze ukaja kuburana hanze, wagiye ukizana mu bakozi b'Imana bakacicarira bakakiganiraho bakakirangiza. Imanza. Asifiwe? Amen. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Ikindi kandi yaganiriye hejuru y'impano. Impano. Ukuntu umuntu yicara nimbura umuvuga butumwa ukumva ko ari wewe byose. Undi nimbara umuhanuzi akumva ko ari byose. Nimbura umuririmbyi ukumva ko udahari nta kintu cokogwa. Ariko arababwira ngo uko urugingo rumwe rutogira umumaro urundi rugingo rutahaye rukora, niko n'impano imwe itogira icyo ikora iyindi itahayikora. Amen. Buriya urugingo rumwe gukora greve ku mubiri, ukuboko kukavuga ngo sinkora, indi kavuga ngo nanje singe, amaso akavuga ngo aho nanje gasindebe, akanwa kakavuga ngo nanje singe. Niki cyo babara? Ingingo zose zo babara. Ico gituma mu murimo uhawe ukora w'Imana uzumenya ko uru rugingo rwa mugenzi wawe. Amen. Ikindi yavuzeho ni indobo. Hari ikibazo cy'indobo, ariko nino kirahari. Ino naho hari mu kuba nk'ibintu byo gutandukana indobo abantu bakama bashapura gucya hakiri kare. Oya none sinki wacu. Hazamo n'ikibazo c'indowa naco gitera kandi kavuyo n'akajagari. Kibi bibazo dufite muri iki gihe muri mu gusezeranya umugeni nyuma y'imyaka 2 akongera agakora ubukwe handi. Ariko mw'ijuru nimba abantu bari mu kugira ngo ni Sunzu yigeze kutubwira ngo bari mu kubona ko abantu ngo bari mu gusa nkaho hari umuntu waje ababeshura ngo Kristo ntakigarutse. Mwene Kabihona yaravuze ngiwe ngo bari mu kugira amashaka k'itorero ryagiye. Atari ko ibi bintu byabikoga ubu nyine muri mu kubona ko byokogwa itorero rikiri kwisi. Atukuze Yesu. Ikibazo c'indowa cari carabaye ikibazo c'ingutu. Ariko Pawulo agenda abaheza umurongo abereka uko ibyo bibazo bigomba kugenda. Nubwo Pawulo yahoze yandikira aba bantu b'i Korinto, ariko natwe ibi bibazo biracahari, turacabifite. Mureke duhagarare kigabo, mureke duhagarare nk'abakristo, duhagarare mu ngeso zikwiriye abihaye. Amen. Atukuzwe Yesu. Ese umusaraba ubundi ni iki? Umusaraba ni igikorwa c'urukundo n'ubwitange Yesu Kristo yagaragaje. Ntaco twari kuzokora twebwe ngo twemegwe n'Imana, ariko kubera urukundo Kristo yadukunze akitanga ku musaraba niho twakuye indirimbo. Muzamutekereza ngo iyo utaba umusaraba twobashe guhagarara hano bigakunda. Wewe ni igikorwa c'urukundo n'ubwitange Kristo yagaragaje. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu.
umusaraba ni igihano cy'agahinda bakundaga gukoresha abaroma ku bantu b'abanyamakosa, bakabahana, bakababamba, bakabababaza cyane. Iyo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yakorewe ibyo bintu, iwe nta kosa yari afite, ariko icyo yashakaga ni jewe nawe kugira ngo abashe kugira gute kuturuhura. Amen, amen. Iyo dusomye Yesaya 53 ku murongo wa 5, hazavuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Tuvuge ngo amen. Atukuze. Intimba zacu nizo yishizeho. Iwe yari umuziranenge, ntiyari afite ikibazo icyo ari cyo cyose cy'icyaha, ariko intimba zawe, intimba zanje nizo yishizeho. Hari umuririmbyi uri mu kuririmba akavuga ngo mbega amahoro, mbega amahoro yakuzurisi, umwami esategetse, umwami esategetse, umwami esategetse. Hallelujah. atukuze Yesu. Amen. Reka tuvuge ku nyungu nka zingahe tubonera ku musaraba. Atukuzwe Yesu. Amen. Inyungu ya mbere, ku musaraba tuhabonera agakiza no kubabarirwa ibyaha. Abaswahili ijambo rizarivuga ngo pasipo umwangiko wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Iyo hatabaye igitambo cy'amaraso nta kubabarirwa kw'ibyaha. Ku musaraba niho twaboneye agakiza kuzuye, aho twebwe tutari kugira icyo dushobora, aho twebwe tutari kugera, aho twebwe tutari kubona agakiza kuzuye, kuko ibyaha byaratwikirwaga, ntabwo byakugwagaho, kwari ukubitwikira ariko ntibizakugwaho, kuko warangizaga gutamba none ejo wacumura ukongera kandi ukagaruka ugatamba igitambo. Ariko kubabarirwa kw'ibyaha tubibonera ku musaraba. Amen. Turaza kubisanga mu Efeso igice cya mbere umurongo waho wa 7. Jambo rya kabiri, ku musaraba niho twaboneye amahoro. Amen, amen. Nta mahoro y'umunyabyaha ntayo ubona, ntabwo umunyabyaha agira amahoro. Iyo umuntu ataragera ku musaraba ntabasha gukugwaho ibimuremerereye. Nimba warakijijwe ariko ukaba utarakandagira ku musaraba, ntabwo uragera ku mahoro yuzuye. Umuntu utarakandagira ku musaraba, umuntu utaragera igorigota, nta mahoro wabona. Asifiwe Yesu. Amahoro no gusinzira no kugubwa neza bikomoka ku musaraba. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Asifiwe Yesu. Iyo umuntu aba mu buzima bw'ubwoba, ukabona umuntu aba muri alerte mu buzima bwiwe, akaba mu buzima bwo kwiheba no gutinya ibimugerageza,
uwo muntu ntaragera ku musaraba. Kizakwereka umuntu utarakandagira igorigota, uzamubwibwa n'ubwoba. Amen. Asifiwe Yesu. Abanyabwoba n'abatizera ntibazabona umwami Imana. Iyo umuntu yageze igorigota, iyo umuntu yageze ku musaraba, azatinyuka ibyago byose, akambara imbaraga z'Imana, akumva agenda yemye. Nta mukozi w'Imana uzi ugendana akajonjobero, uzi ugenda nubona ariko ubwoba buriho muri iki gihe yemye. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Abantu ubwoba bafite muri iki gihe. Ariko wa muntu uzi utubabarira. Yemwe ya ndirimbo tuza turirimba ngo ubunje ngenda ntwika ngasenya. Ngo mu izina rya Yesu ngo nahindutse nk'ibirimo iby'umuriro. Warangiza wabona akanyabo gahushutse ukamuvuga ngo koma kwa jina la Yesu. Nyabo dufite imbaraga zo gutwika no gusenya no kurimbura kubw'imbaraga twaboneye igorigota. Ariko ubwo karara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze. Yemwe twambaye imbaraga abera b'Imana. Ariko tugira imbaraga abantu yemwe abana b'Imana, tugira imbaraga aho ugera uri umukozi w'Imana amapepo akaguhunga. Apana ngurarane n'amapepo ahantu ngo amen. Ku musaraba nakuindirimbo nagaseyo pindurigumamaro ela naro sumuzingo wae na ubonye yamitwariragwa. abantu bose bageze ku musaraba bagize ububasha bwo gutegeka abadayimoni. Ntabwo abadayimoni bazoza badutera ubwoba ngo badukange twarakandagiye ku musaraba. Bwana Yesu asifiwe. Buriya iyo umwana atazi uburenganzira bwe, iyo umwana akiri umwana azategekwa n'umugaragu. Amen. Umwana iyo akiri mutoya azategekwa n'umukozi wo mu rugo kubera atazi uburenganzira bwiwe. Yakobo hari ijambo yanditse aravuga ngo erega Eliya ngo yari umuntu umeze nkatwe. Ariko ibintu yagiye akora hagarika imvura n'ibindi bikemera. Kubera iki twebwe tutokwiheza? Mu yandi magambo bene wabo nabo bari bafite ubwoba bwo kutizera, ariko ashaka kubaremamo icyizere, ababwira ati bariya nabo bari abantu bameze nkatwe. Amen. Umukozi w'Imana kubera amahoro afite agomba kuzagera ahantu akahasiga amahoro. Asifiwe Yesu. Kubera yuko umuntu iyo yageze ku musaraba ugira amahoro mu mutima, ukaryama ugasinzira ukizigura ukamererwa neza, nta byago byagutera ubwoba kuko Yesu aba yarakubereye ubuhungiro. Asifiwe Yesu. Kuko umukristo wageze ku musaraba ibimuremerereye byose bya bindi bimugose bihita bivaho, akagenda yemye akumva atakintu cyo mutera ubwoba icyo cyose. Katugire vuba tuze ufata umwanya wundi wo kuririmba. Ku musaraba twahaherewe imbaraga zo kunesha icyaha. Amen. Ntaco twari kuzokora kugira ngo twemegwe n'Imana. Icyaha ntako twari kugitsinda kuko icyaha mu ngobyi ya Edeni cyari cyadutsinze cyatumazeho. Ariko kubera umusaraba duhindurirwa izina. Bwana Yesu asifiwe. Niho twakuye imbaraga zo gutsinda icyaha n'imbaraga zacu. Ariko icyaha ni kibi. Icyaha
kiza kimaraho umukristo agashushuka akagira indi sura kubera icyaha. Ariko ku musaraba iyo uhageze niho ubonera imbaraga zo gutsinda icyaha. Uzugira se nk'umuntu yotsinda icyaha atakeze ku musaraba ngo awukandagireho, ntibikunda. Abanyamubiri iyo wambaye umubiri byanga byakunda icyaha kiza kigutsinda. Ariko iyo wisunza amaraso ukisunga umusaraba, umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yambaza. Aravuga ngo ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Nta kindi cyaguhesha kunesha icyaha, nta kindi cyaguhesha gutsinda icyaha uretse umusaraba wa Yesu. Wa Musamariyakazi yari yararemerewe n'icyaha, yari umuntu nawe uri mu buzima bw'akajagari, ariko umunsi yahuye na Yesu, ayewewe iriba Samariyakazi yahize umushitsi, ubwo yahuraga umuyuda muganiriza neza, byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya beza, bahoraga baganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudata, ubwo warunganya udasanzwe maze bibakarushuko yuko adahuye n'umuyuduza, ahubwo ahuye na Mesi. Ivangamunda bifata biramugora, azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi huye na Mesiya. Uyu Musamariyakazi, ariko uyu Musamariya nawe yari mu kibazo. Yesu yahuye nawe gutya ku iriba, yamamubwira ngo wa mugore we mpa ku mazi gira. Wa mugore yamamubaza ngo ariko bizoshoboka gute Umusamariyakazi n'umuyuda gute? Ariko Yesu niwe warugira gahunda iteye kureza abandi bantu bose. Kera Yesu yari yamurobye, nukuvuga ngo inzira bari banyuzemo ntibyari na ngombwa kuko bayinyuramo kuko ntibayinyuragamo, ariko kuko Yesu yari muri gahunda. Atukuzwe, haleluya. Yesu kera yari yatutse muri gahunda, yari yamenye kuko bahura n'uriya mugore, kandi amenya ko uriya mugore afite inyota. Atukuzwe, kera yari yamenye ibintu situation ukuntu zipaza. Amaze Yesu aramuraha aramubwira ngo wa mugore we yaba waruzi gusabya amazi, nawe wari kumusaba amazi y'ibihe byose, amazi y'ubugingo, tahanda zobundigwa ni kumusaraba. Ndio. Atukuzwe Yesu, amen. Umugore aracanganyikirwa, Yesu atangira kumubwira ibintu, aramubaza ngo ese none ayo mazi ni bene ayahe, zogenda gute ko umuntu yomwa inyota igashira? Yesu yamamubwira ngo genda uzane umugabo, ariko Yesu yagahunda seru. Yesu ushamburiya. Atukuzwe Yesu. Umugore yamavuga ngo sinzi ukuntu bimeze abagabo se, sinzi ndazana uwo. Yesu yamamubwira ngo n'uwufite nawe suwa. Umugore wari waruzuye inyota abadayimoni. Amina. Yesu aramubwira ngo yaba waruzi ugusabya amazi, ariko Yesu umuntu udakunda Yesu wana umujura. Yesu yaravuze ngo nije nzira y'ukuri n'ubugingo, ntantu wokebereza utanyuze kuri je. Abantu bari mu kwiremera ibicocero, ukaza ushaka kuzana gukiranuka utanyuze ku irembo, uwo ni umujura. Ujura agabiriye gutwara
oya niwe wemere ko umwaza gutwara by'agaciro. atukuze umusamariya abona ibintu birahindutse abona uruzi ibintu birihindurije kuko yarahuye n'umusaraba ariko ku musaraba ye Yesu atukuze Yesu Amen. bakuvuga ngo fata umwana utekereze kuri zo Ufata umwana utekereze kuri zo babazi wihutire kumwimika mu mitima yacu. ufata umwana utekereze kuri zo babazi wihutire kumwimika mu mitima yacu. ufata umwana utekereze kuri zo babazi wihutire kumwimika mu mitima. atukuzwe Yesu. tahandi ni ku musaraba. Ni ku musaraba niho abantu baza baruhukira. Ni ku musaraba gusa. Wa mugore yama yirukwanka mu muhana, ni ukuvuga ngo iyo ugeze ku musaraba nico gihuza ubu muhana, ugakunda ugahamya Yesu, ukavuga izo yagukoreye. Wa mugore we yaratangara aravuga ngo ese uyu ni muntu kubaho umenya amakuru yaje. Amen. Kandi tuzatubonera ubushizi bw'amanga no gutinyuka usibye iyo tugeze ku musaraba. Niho hazahaboneka iriba rimara inyota. Abantu buzuranye inyota abantu bujuje inyota kubera kudahura na Yesu. Umunsi wahuye na Yesu iyo nyota izogushira. Umunsi wahuye na Yesu iyo nyota ikubujije amahoro izashira. Nubona umuntu afite inyota y'ibyisi cyane uzomenye ko ataragera kwiriba. Kavuga kandi kantu kamwe hanyuma duserebure ku bw'insinzi y'Igorigota. Nsinzi bana b'Imana, nsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe nsinzi ya Yesu. Nsinzi we, nsinzi bana b'Imana, oh nsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe nsinzi ya Yesu. Yashize indirimbo z'amashimwe mu mutima wanjye, ndaririmba intsinzi. Asifiwe Yesu. Haleluya. Jewe nzambona ngo wowe gutunga agakiza nabi mu mafuti ahubwo ukareka, aho gutunga ubukristo mu mafuti ahubwo wobureka. Umugabo umwe yaravuze ngo aho gutunga umugore nabi ngo ahubwo yo mwirukana. Wari kugomba kubana n'umugore muhuje kandi wumva kuko bitagize nyine nuko. Haravuga ngo abanyamurenge ngo nibo bonyine bazabama bavuga ngo ndabamwikanisa kubera gutinya isoni z'abantu kandi udakijijwe. Kubera iki? Iyo usohotse ukagenda wamara kwivuruvunza hanze wumva kuko inyota ishize ukagaruka. Ariko muzi kuvanga
Munishi yaravuze ngo usizidi kuchanganya ngo havichanganyikani. Injili siasa pamoja kama kuchanga maji na mafuta. Kuvanga ibitavangika. Ubusambanyi, uburozi, ubujura n'ibindi byo kubesha wamara ukabikorera mu itorero ahubwo wobireka kuko nta nyungu yazo. Muri mu kugira se ngo iyi safari tuzoyirangiriza hano. Hari umusaza wanejeje ariko uwo musaza ndamukunda bacu. Yaravuze ngo mbinguni ngo ni nchi yako. Ngo hata nikilala kaburi ngo nitahamuka kumulaki Yesu. Amen. Hatukuzu. Mbinguni ni nchi yako. Warizeye neza Yesu Kristo wageze ku musaraba. Mwibutse urugenzi rwa Mukristo nukuvuga ngo ataragera ku musaraba yumvaga umutwaro ukiri wose, ariko umunsi yageze ku musaraba ibi turi mu gukora ibi bya Yesu twakurikiye ntabwo ari igipindi, tuba twaye dutera. Oya, ntabwo ari igipindi. Hari igihe kizogera tugahagarara imbere y'intebe y'Imana buri wese agacibura agasobanura ibyo yakoze. Timuruzi uri iyi myaka dufite twebwe dukora anniversaire kuko tweneje 50, undi agakora ngo yeneje 30. Tumenye ko kumana ihayikora mwe kuko uzuja kuvuka Imana yarakugeneye imyaka uzomara. Wewe ugakora anniversaire kurangije 2, Imana igakora anniversaire kuko usigaje 2. Iyi bari imanuka wewe ukabara wawishima ngo kurakura. Imana ikavuga ati ni ikizeze ntazi ko iminsi namugeneye havuyeho umwaka. Iriya myaka rero ugomba kuyikoresha neza. Tumia akili yako vizuri na ujue ninalokupasa. Shetani anakutamani, wewe simama ipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujue ninalokupasa. Shetani anakutamani, wewe simama ipange sawa sawa. Amen. Tuzamurire Yesu cyubahiro. Asifiwe Yesu. Menya ko urugendo urimo nimba utaragera ku musaraba, saba Imana iwukugezeho. Ntabwo wokiranuka ku bwa muntu utaragera ku musaraba ngo bizogukundira. Ni forume itokunda kuko Yesu yaravuze ngo nutanyura hondi. Kandi yeme narahebse. Uko muzamubona twagiriwe umugisha udasanzwe. Hari ahantu uza nkorera higanjemwo ari abacu nyine b'Abasomali n'Abayisilamu. Nzamubwira ngo vuga ngo Yesu n'umwana w'Imana. Akamubwira ngo gute? N'umwana w'Imana gute? Imana izibyara. Tukama duheraho akaruha karakara karuha kagenda kugira ngo iboga no kukwica bo kwica. Kagenda. Undi akambwira ati ngino tuganire. Tuvuge ku tubeka abadinda akamubwira ati mwebwe muzamurakara. Turakara. Tubanze tuvugane imbere y'igihe. Mbwire nimba utarakara tubone sindakara. Twageririye akarakara. Kubera kutemera ngo Yesu si umwana w'Imana. Tufite umugisha ukomeye. Muza mugendana fieri mugendane. Mugende mwumva kuko muri abagacira imbere y'Imana. Kumenya Yesu. Uyu ni umugisha ukomeye. Asifiwe Yesu. Hari abatamuzi. Kintu ca nyuma tuze gusirimba. Ku musaraba twahaherewe ubuzima busha. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu abaricari mwigisha. Ibyakera biba bishize bikuweho. Umuntu yari yinjiye gutya muri Kristo Yesu abaricari mwigisha. Tugatangire kumujija ngo uriya wo kwanaka uriya wari warogogoje. Umuntu yamaze kwinjira muri Yesu tukamubarire mu bisekuruza, tukamubarire mu byahise, tukamubarire ngo ejo bundi twahuye. Yes. Amen.
abaricara mwigisha ibyakera biba byigaganye tugize ngo twiburure ibintu twaciyemo kanje jewe uyu nguyu ntaco twari kuzakora ngo twemewe n'Imana ariko iyo umuntu amaze kwinjira muri Kristo bya bindi byose bya nimba ari umurundi nimba ari umunyarwanda yaravuze ngo nimba uri muri Yesu neza ngo gumamo ureke kujarajara. Haleluya. Ababyeyi bacu tuzamura ibiganza. Haleluya. Asifiwe Yesu. Amen. Nimba uri muri Yesu neza gumamo. Yesu yaduhinduriye izina kandi biriya byose by'abanyabwenge Yesu ntiyashatse ko ariho umusaraba uca, yashatse gukoresha ibinyantege nke, yashatse gukoresha abandi abantu basuzuguye, yashatse gukoresha bya bindi abantu bakavuga ngo biriya barimo nibiki. Ejo bundi twari mu bukwe naza mbivuga mu gitondo, umuntu arambaza ngo ese ngo bino abana baba bakora wese uko niko mu makanisa biza bimera kandi umugabo mukuru ndamubaza mpese wewe ntuzi usenga wazasenga none aho uzusengera bino ntibihaba araceceka tese usengera araceceka ariko ngo murebe mbona kuko ta Pentecost mbona ko ta Pentecost bene data mureke twinjire neza tureke amahimba tureke kwikora tureke nuko Yesu Kristo hari umunsi azaduhemba izo twakoze mureke mpamagara abayumbe batari benshi tube nk'abaserebura kubw'insinzi ya Yesu tube nk'abaserebura kubw'agakiza twahawe tutari tugakwiriye nimuhaguruke mutambuka abayumbi mutambuke tube nk'abahudumiya gatoya mugisha we nkaducurangira twishimane hanyuma dutanga umwana.